Legenda kaže da se 16-godišnja djevojka po imenu Karla liječila u mentalnoj bolnici. Karla je bila inteligentna, društvena, lijepa djevojka i niko nije mogao objasniti šta je dovelo do toga da završi u psihijatrijskoj bolnici. Jedino što joj nije bilo u redu je to što je djevojka stalno šutjela. Njeni roditelji su se zakleli da je djevojčica uvijek bila poslušna i da nije imala problema sve dok joj nije umrla sestra blizanka Natalija. Natalijino mrtvo tijelo pronađeno je plutajući u rijeci u blizini njene kuće 17. jula. Niko nije mogao objasniti šta je tamo radila i kako se utopila. Sve je to bilo vrlo čudno i sumnjivo. Nakon duge istrage policija je na kraju zaključila da se radi o nesreći, ali su svi u gradu i dalje sumnjali u to. Činjenica je da se ispostavilo da je Natalijino tijelo bilo vezano užetom. Svi su se pitali je li se djevojka zaista vezala i utopila ili joj je neko u tome pomagao. Nakon smrti svoje sestre, Karla se počela ponašati vrlo čudno. Karlini roditelji su se probudili i nisu je zatekli u krevetu. Uvijek su je zatekli na obali rijeke s konopcom u rukama. Došla je do rijeke tačno u vrijeme kada je pronađeno tijelo njene sestre, 12 sati i 43 minute. U strahu da je njihova ćerka, koja je prestala govoriti, željela nauditi samoj sebi, roditelji su je odveli u psihijatrijsku bolnicu. Mislili su da to rade za njeno dobro. Karla je provela 10 mjeseci u bolnici, a ljekari su rekli da bi mogla biti otpuštena. Roditelji su je mogli odvesti kući, ali su to odbili jer se, kako su tvrdili, bližila godišnjica Natalijine smrti. I plašili su se da bi Karla mogla izvršiti samoubistvo. Tako je Karla neograničeno ostala u psihijatrijskoj bolnici. 17. jula u bolnici su je posjetili Karlini roditelji. Gledali su je kroz mali prozor na metalnim vratima svoje sobe. Odjednom je Karla počela ludjeti. Trčala je po sobi i udarala po zidovima. Doktori su uletjeli u sobu i oborili je na pod. Beskrajno je vikala: Karla, pusti, ne Karla, molim te. Konačno, ljekari su bili primorani da sirotvoj djevojčici ubrizgaju sedative. Njeni uplašeni roditelji vidjeli su kako njihova kći polako tone u san. Izgledalo je kao da je opsjednuta, rekla je Karlina majka. Nakon kratkog razgovora, Karlini roditelji odlučili su kontaktirati svećenika. Lokalni svećenik došao im je nekoliko sati kasnije. Roditelji su mu ispričali sve što se dogodilo. Kako se Karlina sestra utopila pod misterioznim okolnostima. Kako je Karla prestala pričati odmah nakon Natalijine smrti i kako je poludila na odjelu. Svećenik je pregledao Karlu, a zatim pozvao Karline roditelje u susjednu sobu da priča sa njima. Bili ste u pravu, rekao je sveštenik. Vaša ćerka Karla je zaista opsjednuta. I zao duh koji se u njoj nastanio nije niko drugi nego njena sestra Natalija. Sumnjam da se nastanila u Karli odmah nakon što je umrla. Od tada nju Natalija pokušaje da ubije. Karlini roditelji su bili šokirani. Počeli su plakati. Samo trenutak, rekao je svećenik. Koji je dan danas? Uzeo je novine. Tog dana, 17. jula, bila je godišnjica Natalijine smrti. Koliko je sati? Viknuo je svećenik. Uzeo je sat. Bilo je 12 sati i 42 minute. Ostalo je minut prije nego što je Natalijino tijelo pronađeno. Ostaje nam samo 1 minut da spasimo život vaše kćeri, povikao je. Svećenik i roditelji potrčali su hodnikom i utrčali u Karlinu sobu. Vrata su bila otvorena, soba prazna. Gdje je Karla? Viknuo je svećenik. Kupa se, rekao je doktor koji je slučajno prolazio. Sveštenik i roditelji utrčali su u kupatilo i upali unutra. Umalo da im sruše vrata sa šarki. Ali bilo je prekasno. Karla je visjela nad kupaonicom.
Uže joj je bilo omotano oko vrata i vezano za platformu. Oči su joj bile ispupčene, lice joj je postalo ljubičasto, a glava iskrivljena pod čudnim kutom. Bilo je malo vlažnih tragova na podu kupatila. Na zidu je krvlju bilo ispisano: ubila si me i sad ćeš sa mnom umrijeti. Priča se da se Karlini roditelji nikada nisu oporavili od gubitka svoje dvije kćeri. Čak i sada, 10 godina kasnije, svaku večer prije spavanja, roditelji svrate do prazne spavače sobe svojih kćerka i kažu: laku noć Karla, laku noć Natalija. I svake noći u 12 sati i 43 minute dvije sablasne djevojke hodaju pored rijeke, ruku pod ruku.